Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapiyit Kami, Baki Kubor, Baman Kasmi. Ban but dian halor ke jing sa teng ke building jong ke residential school ke badan hasnong mautari merdon nen ke sngi ki nongkit kam ke UDP Youth Wing hari boy haringkat ki nongkit kam ke raj bat snong mautari merdon ki lej ban kendu yo ba lakmen rumboy menteri ketenat pulia puti na ke benta ban wat jing tip na u pakumnu kin le ke te ke building ke bala sa teng menta la bun bun snem. Ya ketika kam bandit kendu menteri sarkar layalam daw ba Don Kupar Sumer advisor ke UDP Youth Wing Hari Boy. Nang ta uba Sumarlang swear President UDP Youth Wing uba Bibi Nongplang Sordar Karaj Mautari Merdon Sardarship lembat kiwe kireurang ba jong kate kathan. Hadin kate ke jinglet kendu yo menteri sarkar uba Don Kupar Sumer ulayat hu baka sarkar kala shimkhia ban pendep blut yaki jingtei ki badangsa ya kumba khat khandai tili ki residential school ki badan hapo ka jilla Henry ya ka baminta kindang shong per khat bha bat shen kin sapentri kamno Kita kata kawan pendek bendera ini ke senong mereka lima dia kejijian itu semuanya udah pak kemat kan hilang dan saya nama tujuan ini dengan konsep yang hilang dia angkat ke UDP Wing apa tu pasti lebih baik dengan delegation staff maka don kan di sateng jok di residential school kepada lingkungan raj dan yang sedang motori ila ajlu misip art kuat kan itu jaga pelayan juga ada tinggi semua orang ibadah tinggal lagi jauh infrastruktur ada cuma 80% di kasasang hostel bagi staff quarter tinggi kuat apa ketika full operational kalau blessing ya ki nong senong ni kena nong kendong juga maka ini ke objektif tertentu ban good education ya ki economically challenged students di kalau cuma tadi bakal gitu dia betul hadir menyiwan spot inspection kat naik tarik dekat Sordar dekat Rush alih Youth Wing UDP Riboy mari kalau satu kuat tinggi one spot inspection ni lapa dari mak kalau saya ke ba sukar la perlu besar katu pro alhamdulillah semua ada ngimla apan penseso kalau ngi cidulong bisa apa ba kita kadang ngiman kedua hadir inspection dan yang profesional negara yang mengikwa apa kami bersyukur dan menginsuan treatment kami ikwa aban yo semua ikwa aban kendu sudah disokar mengitipkan ke status balik ke delay yang taharin mengenaikan berista kerja ngalam ba kani di projek kepala last government Dr. Mukul Sangma government control bagi residential school ile halo arbotli kita paling arbotli kena jadi sedang dilaksanakan borok sedang di kani kalau ka feel lo ka plan report si juga government kemudian di ini perlu melihatkan bahwa this present government apa should have di riban continue ba riban pedulong nang ba kan itu school kan long kejiman toy kejikurku ya ke ya ka time dong ni po mautri like modern but ka district di parkway ini yang minister om bakal kejiknya bari baka finance simlayo funding na central government baki badlakar minister in find ways and means ladang imla kat kena keliru at least some circle frontally dan watch quarterly in pendep no in school de kemai time frame de nomor 4 assure ke kemai he is positive and yang minister orang very positive but his target is to complete all the residential school in the state but not in one go along stage wise Kadai ka school kadai ka primary